Uriye Edemova, Aydın Gecedi. Yaz күнлерінің бірі. Күнеш орталықта дерсін атеш пұскүртмекте. Терен ачлық серпіндісінден сон енді азачық өзлеріне келген Кемал қардашы Алиенің елінден тұтып yolға шықты. Екі тарафы сық, yüksek қамышнен тұташ yolda кімсе көрінмей. Кемал қардашыны эпогге чеке. Sıcaktan başları айлана, sarhoş адам кебі саллана кетелер. Жоқ кечмеден койының ортасындаки учсыз bucaqsız зердали ве қайсы бақчасы янашасындаки тар yolчыққа барып чықтылар. Олар ашағы mahallede yaşаған Абибулла емжелерінің балаларыны көрмеге, ал хатырлеріні сорамаға кетелер. Аналары хайли вақыттан берлі анда бармаға, Азизе ве балалары не yapқанларыны білмек істей, ләкин барып оламай. Бүгін іште Кемал кімсеге білдірмеден анасының істегіні еріне кетірмеге кетті. Yolda Aliye бірқач кере абынып, йықылып тұрды. Ләкин еркересінде дерал тұрмаға тырыша ве чоқ йолғанындан соған зары кебі инжеріп қалған басма антерчігінің етегіні қақа, ағасының артындан етішіп үрмеге тырыша. Кемалының да тізлері бүкіле, аяқлары ағырлаша, дерсін оларға бірер пут чамыр япышқан, тоқтап қала. Ләкин эпогге ынтыла. Алие базыда оныңнен берабер ян-янаша адымлай, көзлерінің қиығындан ағасына бақа, күлімсірежек ола. Оның бұл жесүрлігі ағасына күч ғайрет бере. Ләкин о чоқ кечмеден артта қалып башлады. Ағасы да зорнен адымлай. Біраздан Кемалның бұрнына ескен sıcak елчікке қарышып келген бір хош қоқу ұрды. О зердали ве қайсы бақчасының кенарындаки тереклер түбінден кеткенін аңғады. Башыны көтерсе, гүр далларда алтын кебі сарарып пішкен зердалилеріні көрежек. Ләкин о төпеге дегілде, yolчықның кенарында оскен, sıcaktan сарарған отларының арасыны көзетті. Назарына ярысындан зиядесі тозға көмілген бір бұйық қайсы үлішті. Оның янчығына езілген суы. Обырысыны құш чұқчықлап түшірген. Кемал еваштан егіліп тозға көмілген қайсыны алды, камзолының етегінен оның тозыны сұртты. Бұл вақыт арттан етішіп келген Алие ағасына елчігіні ұзатты ве «Маңа да берсе, аға», деді алчағда вушнен. Кемал башта қайсыны екіге бөліп ярысыны қардашына бережек олды, ләкин оның чубуқ кебі инже елчігіне балавуз кебі қансыз чересіне, сонук ұзын кірпіклі сия көзчіклеріне баққанда, юрегі бірден үріп кетті. Қайсыны бірді асұртты, соңра қардашына ұзатты. Ләкин оның елчігі авада асылып қалды. Кемалның еліне есе демір таяқ түшкенке болды. Бала оның ағрысына даяна алмай, тішлеріні сықып башыны көтергенде, бір күчлі қол оның сол құлағына япышты, төпеге чеккенде Кемалның аяқлары ерден үзілді. Сонundan ершей Кемалның түшінде олып кечкен кебі көрінді. Башына есі келгенде, көзлерінің өгінде yolақлы чапанның етеклері сечілді. Көзлеріні оқалай жақылды, ләкин сақ еліні қыбырдатып оламады, солындан есе күчлі бір қол сықып тұтмақта. О Кемалның білегінден сықып тұтқан ве еп огге сүрей. Бала опектес кеткен оғланның артындан етіп оламағанындан кә чапа, кә тізлері үстіне сүрелі. Ақылына бірден Алие түшті, тоқтай жақылды. Оны сүреклеген оғлан, «Юр, итватча, о да сенен берабер сүрене», деп соғынды. Итватча, көпек баласы.
Бу вакыт Кемал онун экинчи эли Алияны сүрөклөгөнүн көрдү. Кызчыкнын этечиги көпек талаган экиби парча-парча болгон, аяклары сыдырылган, канаган. «Алие, кардашчыгым!» деп Кемал оңаң ынтылды. Бу вакыт оглан онун элине сындыра жаккыбы да азияде сыкты. Ве памук уялакларını кестирип, өгге сүреді. Кемал бу жазага артык даянып уламады. Онун элини тышледі. Башына энген агыр юмруктан эсini жойду. Эси келгенде, энди бир теректин түбүндө ятмактайды. Кемал турачак болуп ыдырынды. Эйлери ве аяклары кыбырдамай пек агыра. Оглан тал терегинин кабугунен онун эйлерини аякларыны сыктырып баглаган. Якында суу баскан балабан бир теректин түбүнө юварлатып ташлаган. Орталыкка акшам караңгылыгы чөкүп башлады. Анам эвге кайткандыр, деп тушунду Кемал. Элбет, анасы оларны кыдырыр. Алие кайда? Бар күчүнү топлап, башыны көтерди. Алие онун янында ятмакта. Эллери аяклары багланмаган, лекин тынч ята. Агасынын башыны көтергенин көрдү, оңа таажып толу көзлөрүнөн бакты. Алие тур суук жерден, деди Кемал. Янашада оглан мыскылынан сурады. Yol болсын, кайда ашыккасың? Шунда бабам келер, кимге не япмак керек болганына айтыр. Мен бир жакка кетмейм. Тек кардашчыгымны жибериңиз. О кичкене, хаста. Зарары жок, онун жаны мышыкнын киби кавидир. Мышыкны ойлоятканда биле жеринден кыбырдатсаң, турар кетер. Акшам караңгылыгы койурду. Бираздан огланын бабасы да келди. Я булар кимлер? Деди таажипленген алды. Бакчамызга далганлардан. Кырсыз десе, кырсызларга бизде бир вакыт шефкат болмой. Туттулармы? Оларга жамаат көтеги чекиле. Башта кырсызлык япкан эллери кесиле. Лекин бүгүн бу адетимизни бозайык. Кырсызлар пек кичкенелер. Обрысы энди жерини тапкан галиба. Кемал кишиге ялварды. Мени не япсаңыз япыңыз. Кардашчыгымны жибериңиз. О хаста, күчүчүк. Киши мыскылынан күлүмсүреди. Кетсин, ону туткан адам жок. Башымызга мусалат болмасын, деди. Соңра Алиянын янына барды. Эй чыбын, сен кайт эвиңизге. О Алиянын эвге кетмекинин дегил, кыбырдамага биле чарасы олмаганын жакшы биледи. Тарладан кайта айткан кадынлар бакча ичиндеги тар жолчуктан келмекте эдилер. Оларнын арасындан бир жаш кадын Кемалга догру юрду. Алияны көрүп бирден токтады. Биздин комшумуздун балалары мында не япалар? Деди таажипленген алды. Олар бакчага кырсызлыкка далдылар, деди оглан. Кемал кадынга ялварып башлады. Апа, Алияны эвге алып кетиңиз. О хаста. Кадын баба балага бир шейлер айтты. Киши элини силкти. Олимсакны алып кете билесиңиз. Олимсак олум алында яткан бала. Лекин огланга токунмаңыз. Онун эле эсап-касап ишimiz башка түрлүү болажак. Кадын Кемалды да алып кетежек болуп пек ялварды, лекин карабуллар оңай яка туттурмадылар. Кадын артык ялвармактын файдасы болмаганын аңлады. Кемал, сен коркма, шымданын келер, деди. Алияны кучагына алды, көтерип кетти. Бираздан оглан бир баланы да тутуп кетирди. Оны да багырта-чагырта эллерини аякларыны тал кабугунен баглады. Кемалнын янына тыгыртты.
Бакчанын карабуллары балаларынын янында баягы вакыт озара лакырды этип отурдулар. Кеч болду, буларны энди тындырмак керекмиз. Эбет. Оларны мында бакча ичинде тутмак болмас. Кимге керек оларнын олусуну чеккелеп жүрмек. Экисini де көйдөн чыгарып, жол кенарында калдырсак етти. Чакаллар оларнын аккындан тез келерлер. Bir качданиси бирден ужум этсе, олар яваштан күлүшүп алалар. Бу вакыт өзлөрү акында лав кеткенini дуйган киби, чакаллар да увлап башладылар. Серин елчик эсе тереклеринин япраклары шытырдай, жагына келип пышкен зердали кайсылар тасырдап төкүлелер. Кемалнын юреги чапалана, нефеси тутула, кыбырдамага корка дерсин шымды чакалар сүрүсү бу эки баланын үстүнө атылажак. О явашчыктан аякларыны топлай, башыны омузлары арасына ала. Бирден терен bir чукурнун ичине тушуп кеткен киби болду. Кулагына фысылдылар чалынды. Айдын чок созуп отурмайык, бир аз да кечкен соң бу кырсызларны арабага атып, экинчи копурнун түбүнө алып барып ташларсың. Кемалнын коркудан сачлары тимтик көтөрүлдү. Экинчи копурну о жакшы биле. Анасы менен берабер базарга барганда, кадынлар андан кечкенде чок дешетли вакыялар айта эдилер. Анда ниже инсанларны тындырганлар. Бу вакыт янларында bir көлгө пайда болду. Оны еберіңіз, о хырсызлык япажак бала дегил, деди карык сесинен. Караңлыкта bir şey көрүнмесе де Кемал анасынын сесini таныды. Еринден турмага ыдырынды, лякин эл аягыны кыбырдатып уламады. Башыны көтөрдү, агызыны ачып жетиштирамады, карабул серник чыртты. Каршысындагы кадынын чересин якынлаштырды. Калима апа, сизсизби? Бу эле караңлыкта жоллар ичинде жүргөн адетиңиз жок эди? Хусусан бакчага келмек. Бу аракетиңизни насыл аңламак мүмкүн? Алиме де карабулны таныды. Юреги яралы куш кеби чапаланды. Баламны ебер, Темиржан, охырсыз дегил, деди ялварыжы сесинен. Алиме онун суук чересинде олган мыскылны, титиз бакышлы көзлөрүнү көрмөдү. Чүнки серник янып биткен ве олар караңлык ичинде калган эдилер. Ялыңыз серт ве ийлекарлык эле айткан сөзлөрүн эшитти. О сизин балаңыз дегил. Эл чунаглаган көзсүз калыр дегенлер. Эвиңизге кайтыңыз. Сизни мелайке кызыңыз кыдыра биле. Бу баланы эсе керек болса ана бабасы келип тапарлар. Шуну да жакшы билиңиз ки, Халима апа, бизде хырсызга шафкат болмай. Тутулдуму битти. Оңа лайыклы жаза берили. О башкасынын дегил. Менин балам. Сизин айтканыңыз кеби хырсыз да дегил, деди Алиме. Карабул белиндеги кыйыгы арасындан кичкене кабагын алды, абучуна нас төктү, оны тили түбүнө атты, хайли вакыт сусуп турду, соңра: демек, о сизин балаңыз. Хырсыз дегил. О бала мында кайдан келди? Жокса менин оглум оны Жок, оларны мында сизин эвиңизден алып келдими? Жок, Халима апа, сиз өзүңүзү пек темиз ве гурурлуу көстөрмөөгө тырышайдыңыз. Асылында эсе сиз ач ве бичаре олганыңызга бакмадан, каршыңыздагы инсанларны bir капикке алмаган ийлекар кадын экенсиңиз. Сиз мелайке кызыңызны уфак түфек чейге дегилди, буюк парага сатмак истегенсиңиз. Балаларыңызга эсе хырсызлыкны бешикте угреткенсиңиз. Кемал артык даянып уламады. Мен хырсызлык япмадым. Эмжемлерге кеткенде тоз ичинден bir кайсы алган эдим. Оглуңуз мени келип тутту. Мен bir şey япмадым. Ебериңиз мени, деди, аглады.
Алиме оғлына doğru ынтылды. Тоқтаңыз, деп серттейді қарауыл. Anlaşılғанына көре, оны мұнда қызыңыз yolladı. Ola bile uruk aşamak istegendir. Endi siz ketiniz. Kardeşini ozu kelip alsın. Onu sağ көрmek isteseniz, tez kelsin, anladınız mı? Menim merhametligimden faydalansın, dedi Kati sesінен. Алиме не yapmasını bilmей susып қалды. Қаршысындаки надан адамға bir şey айтмақның файдасы olmағанını яқшы аңлаған еді. Nasıl etsin de Cevahir'ni bu kuzgunun pancasına bıraksın. Olacak şey değil. Ne yapsalar yapsınlar balanın yanından bir yerge ketmez. O yerinden kıvırdamay turdu. Karavul ona tosat bakıp alsa da bir şey aytmadı. Ketmeyip ne yapacak? Sabahacı böyle turup olamaz, dep düşündü. Birazdan oğlunu olarının yanında kaldırıp ozu qaydalargadır ketti. Aradan çok geçmeden olardan biraz avlaqta nasıldır sesler, sogunuvler eşitildi. Karavulunun oğlu anda çapıp ketti. Terek артында gizlenip turgan komşu kadınla Alime ekisi fırsattan faydalanıp Çarçabik Kemal'ın onun yanındaki balanın el ayaklarını çizdiler, alıp kaçtılar. Evlerine sağ selamet gelip çıkanlarına olar pek sevindiler, lakin tаңға yakın Kemal uykusundan ağlap uyandı. Başta içim ağıra dep vayvaladı. Sonra birden arareti көтерілді. Aliye, kaç, артына bakma dep kıçıra berdi, sandıraqladı, esini joydu. O көзлерін açқанда қарарып қалған ағачларны, қамыш таванны, теремелерін көрді. Демек evdем, деп düşündü. Yuklamağa yatқанда Kemal daima şu tavanға baqa, tereң düşüncelerge dala, özlerinin Kırımdaki evlerini hatırlaydı. Anda Kemal'ın Enver ağası yatқан odanın tavanı kok boyalı ve pek temiz edi. Tavanın ortasındaki küçlü ışıklı lamпочканың çerçevesinde yeşil, sarı, mavi, kok çizicikler olup, olar kok şağını andıraydılar. Bazıda Enver ağasının Cevahir tatası tavanını sabunмен yuva, yıltırataydılar. Böyle vakitte Kemal oz odalarını daha da ziyade beğeniydi. Kemal gözlerini okalap, yanındaki adamın yüzüne baktı. O anasıydı. Çeresi yanıklı, gözleri yorgun ve sonuk. Ana, Aliye anda, dep soradı Kemal. Anası birden abdırаған gibi oldu, oğluna dikkatмен baktı. Aliye evde güzelçik, dedi alçak davuşnen. Şükürler olsun sen de gözlerini açtın. Alime terenden kokus geçirdi. Kemal'a az açık gülümsiregen alda bakmağa tırıştı. Kemal başını көтерді, sol tirsegine dayandı, anasının elinden tuttu, çeresi ciddileşti. Anacığım, men hırsızlıkka barmadım. Aliye'nin ekimiz Azize aptemnin evine olardan haber almağa keteydik. Men ketkende başımны көтеріп tereklerge bakmadım. Kaysını terek tubundan, toz içinden tapkan edim. O oğlan çapıp kelip bizlerini bakçaga alıp ketti, көтекледі, dedi. Araretten qoraqşağan, patlagan dudaklarını yalap aldı. Alime onun sözünü tazdıklar gibi başını salladı. Kemal'ın elçigini sıypadı. Tereklerinin yaprakları töküldüler. Ot ölenler sarardı, soldular. Kapı ogundaki çürük orkenler arasında kargalar çöpleneler. Tereklerinin üstündeki kargalar kar, kar dep kıçıralar. Olarının davuşu kırık ve gamlı çıkmakta. Demek ava demişecek. Yağmur yağacak. Belki de kar yağabilir. Kuzdun sonu. Lakin o da bitmedi. Kemerde birden zarafatlı rüzgar kopa. Tereklerinin dalları salanalar, enip көтерілелер.
Бу заман калган япраклар далларындан сыптырыла, авада айлана-айлана, соңра кайдадыр гайып болуп кетелер, базылары исе ер багрына шыпырылалар. Рузгарнын үнүлтүсү инсан жүрегинин терениндеги уяган агыр ислерини козгай. Пенжере каршысында отуруп Энвернин көлмегини ямамакта болгон Алиме тарсыкты. Көлмекни сет үстүнө быракты, кийин тышка көз этти. Алименин корантасы үчүн агыр болгон күнлер якынлашмакта. О энди шүкүрлөр болсун ачылыктан коркмай. Былтыр баарде оларга берилген бостандык ери Алимеге о заман пек фена болуп көрүнген ве бу бир такыр ер, мында бир şey болмас деп түшүнген эди. Бир заманлар трактор терен суруп кеткен жерге карпыз кеби тыгырып яткан топачлардан кирилмейди. Коз коркак, кол батыр. Алиме балалар менен берабер эрте таңдан акшам караңгылыгына же чалышты. Не эсе топачларны эзип жок эттилер. Оба төбе ерлерини тегизледилер. Топрак баягы йымшаган сон, анда бияз мысыр бугдай ве Өзбекстанда өскен бияз кичкене бакла маш сачтылар. Суу жетерле. Маш жок жакшы олмады. Мысыр бугдай менен бакланын берекети güzel. Алиме бу берекетинин бир жылга жетежегине эмин. Лякин субуктан пек корка. Шымды онун чаресini тапып оламай. Кышта эвчиги пек субук ола. Диварлары инжелик эте галиба. Дамы десең зорнен тура. Кечкен кышынын карыны ве ягмырлы баарыны зорнен кечирген эди. Бир вакыт коюлган теремелер янынан кене бир качданесini тизиштирдилер. Лякин оларнын файдасы олур экенми? Не үчүндүр шымды акылына Кемехан тушты. Онун анасы бир жорук экен, лякин кайнанасы төшек хастасы. Кемеханнын билдиргенине көрө, кайнанасынын хасталыгы чокка жатажак. Комшусы Сейит Мамут да хаста ята, тышка чыкмай. Тайбе адети узре агыр хастаны быракып, кийин кайдаларгадыр жок болуп кете. Акшам караңгылыгында, яни Шемсунурнун иштен кайтажак вактында пейда болду. Күчлүү арарет алтында янып күйген алда яткан Сейит Мамут кемерде эки оданы бири-биринден айырып турган диварны юмруклай. Алиме балалар evde болса биле, оларны андай юлламай. Сейит Мамутнун ич терлеме хасталыгына ограганын биле, буну оңа Тайбе айткан эди. Шунун үчүн де не кадар десең де сүйеги каткан кадын озу кире. Хастага суу бере. Базан маса үстүндө турган шорба суучугуну ичире. Түневин киргенде Алимеге Сейит Мамут пек хужур көрүндү. Жаклары туртуп чыккан, дайыма айнежиликле баккан ойнак көзлөрү кийиклешкенлер, фикирлери даркак. Алиме киргенинен о Тайбени сурады. Кайда кетти о кахпе? Деди ачуулу, калтырап угдабушнен. Алиме билмейм деген кеби омузларыны кысты. Сейит Мамут үстүндөгү одеялны кенарга атты. Бейаз туп урбалары менен сычырап турду, дандуркленди, бирден тизлери үстүнө чөк келеди, соңра оданын ортасында кийиз үстүнө созулуп калды. Куфурленип согунду, мыдырданды, юмрукларыны жерге урду. Алиме ялварам, табда келе ооруспуну деди, аглады. Алиме неге ограганын билмей шашмалады, соңра озуне келди, ону турсатып ерине яткызмак истеди, лякин балабан эркекни насыл көтерсин? Тышка чапып, бирде-бир адам тапып келмекни түшүнген арада, оглу Селим арабанен келип чыкты. Алимени куртарды. Энди 2 күндүр сеси солугу чыкмай.